James 2 verse 10 verse 10 what's it emra you should sit here na obedi mara ni be teaching you na ba masa hwɛ ye obi tawade bi wo so yes just a German better to ni oba ni ntam nti no oba ni mmagya ni mmagya nto mutim na just say owu abia ye ho sa fo ti babo di obedi mara ni nyina so obetum ba ko no wodi ni nyina fo tie if said ye can say ensa wade no eno as na can say eniawu wan sa wade na so wuti aso na won sa wade na wodi awu a why ye mara no to fo nti die etia wo bi wo awade say mu no wodi se tia no obi tia wade mu ya bona manani we ba ko eden ba ko bo wo ka chere se wo ntimi masa sama na ba so ka chere me no Bemo want to watch the kind. Uncle answer. With your mighty. Maybe I'm not the kind. About Bessia Sabia Wadia, Wadania Bobadia. Huh? I tell the before bar. Free the sea and 1 minute free jaguar. Timmy one what Timmy what talk. Weapon fighter. The German or Gobono. What eh? Yamawandra. Oh, Debbie. Babu mudo papa ogro obi du ba yakwa obro no watu ankasa nkwase ade a woye no esu no ono akyehye mra de ama ho kyekye ade so ade atu kom ya na okofie bi na okokasa mi akye osofo a ro mpabo se osofo mpabo ani financial simple yes asa asamuntu wo gidie chen obi asamuntu no unimu a asamuntu wo gidie chen de asam na to no ono tini janu oni sa de ade ne ko unimu a me catch your plane come out to o se kwa bia ya nware wo ho dabi tema ware megegye wo aso verse 30 owu sodi emu no oso owu sodi emu no owu sodi bi enyadan ware o ma wade ya ma wade o head sa abofo eti enye kwa sa abofo eti wo la sha de tie e ma wade megegye wo nkoto nkwa enyadan enkyere aheya na ewale ni ko wadu wa bi ni abeka se we feli wasasi we so awade ejejew amwa na wa na monto utu ya dukom no enya wade konkon na akoye ade ase tie betinya cross o be cross twintwa wanam america wutu na wo ye con your mess get set pick na to here wa nya good start debi wa nya good start ari yan fo a me say papa astebesi oji bu ampa the book of Job chapter 31 verses number 1. There you try me simple. Job 31 verse number 1. Also, a pam na many when you pass over we are bam when you kwapam. We are bam when you kwapam. Dem for many carry ababa wa we are bante o baby when you dinachi. The Bible was under for many carry ababa. Didn't you find when you carry ababa. Na ka dey no yakopon chefe free through. And o to for free through the nipa. Enye oseye ni abusufo de ponso obi biara hwe no ye no oseye ye abusufo de akatua dendenden akatua anu odene eni amumuyofo de amumuyofo de enye no hunu makwan onyankopon so onipa bia wa asase ohunu wakwan okay wona motutu onya wakan eti se wodi ahu di achi na wo pen na da akwan obekari wo nsaniam onyankopon ohu di so anya de obebu wani diem sa o mani firi akwan so na o mani firi nyakopon kwan so na mo wakumadi wani achi sa no ye ne kan bi ba wo nsam a eno obemu adua na obi abedi obebra to agu me dia sam na si yes asman se yango asam o orofo ya wo nshira bebre se wa hwe nkwanyi sa bedum pempenso yi asampa na ba wo nchen do be ya ni se obefa o phone no so what ya se we screen is 0242327172 0207211337 kitwe bi no we so empelifo se du fudu apa de piano hwe ne nkyerɛkyerɛ yi wo hwe course no a woda na ɛyɛ awerɛhoɔ sɛ yɛnya ɔsɛnkani a ɔbɔ ade de n'asɛm asoma no na ɔpapa mu no kora sɛ ya ɛmɛbu no bɔne fa yɛ no mum bɔne ɛfa mɛbu no mum etobi biara a wo support dwumadie etobo ade obehwe okwa da bi da
esan se nam wo so ama obi efri bonim edi misraw emwe bia wo so de be pia obo ade yawe na ko a oko agyeman no misraw so na se na pia no non koso enyi mabu no fri bonim esan se sa mabu no yawo se obo ade ampata wonu na daachi odi otie course na pes nsem no ena me say masturbation say masturbation na se daachi wia wan for kwagima so answer kira masturbation si ya bedi eche na masturbation di o man so misremo yeso dwumedi mu kitwe bi no weso e bi opese odi umu bi for bank account so ahwe screen so EcoBank Ghana ene da ho no 144-1000-45903 account number Filimo kwagima ni din no misra bo modi bebre mabon misra mo yenso e papa okwagima sen na bri bia no enkyere no emra ya brabom na ya tunye free bonim limi yawe ye won krobata pi e wo wiase afa na nyinara wo amanone wo person ne yesomo a misra fa ye main WhatsApp number no 0244183399 ene da screen so no 0244183399 ufa number no a country kwa wono de fa WhatsApp ye ni bedi nkomo e wo backdoor e di wa den adjoin country ko branch wo Ghana house person ye to na mo a e wi e de branches no e be go screen so e bia na asafo ni bi nim umpatam wa misra bebre pomode ato ho si ho so what you say to ho si ho na mo ho kwa na obo ade enforce ma asafo ni bi mra krom ho e be nhira de ma bebre misra mo follow Apostle Kwagyeman Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Follow no TikTok account no Apostle OKOH 7. A man for akloni bebre egum. Original no Apostle OKOH 7. Misra mo Facebook etiefo mun share sa asemi so ema me yie. Obi a creative Facebook account to be Apostle OKOH Ministries. The picture dasu, the picture ya eda the original Facebook account no so the same thing. Tabribia papa ne bese the picture pe no so akofa or they are replacing. The bebre Apostle followers bebre FF follow sa account misraw kronfobi o tom kronfobi na di sa djuma no. You man not the same yabe guho, and akwanchira Okwagyeman nya akwanchira misraw. To be biara wa joining Apostle Okwagyeman Ministries. Tell you Apostle Okwagyeman Ministries. Our Facebook and fraud account. So it is better say ube chin wire than Ephraim. Official Facebook and Apostle Okwagyeman. Apostle Okwagyeman. So what you say? Ministry bia so na bibia so. Limi yawe intimisra wa roma ngobi ya no ya kromfo ya na sangrofo no na mo so ya bi mo ya sempefo kra so too much amangrofo bi kra so ko YouTube a obi apese ogina me kon hwe kuro to bi wa no ya caption mi no de abeto no akofa picture de abeto so we say ase wa no aka bibi de afa me ho kitua bi na just ubetie ni program na to ba bi no de asem ya be hye se da ka asem ya ma ase oni me wo beef bi ma me nchina m kra chia me mma me de bi Mr. Baby, me no be any sa beef for send me it Mr. Mo, obi o yes, I know just obeso ko na odinya ni we krom no person original. It Mr. Mo Facebook followers of Apostle Kwagyeman. Apostle Kwagyeman Ministry sa account no fraud. Ghana for bi Nigeria for bi na akabo mo di sa djuma no na yenim. Yes abe so mu. To bi biara o follow asafu baby limia wasafu baby biara o follow sa account no misra o twonfrim isramo TikTok account no Apostle Kwagyeman 7 share nsumaye betinya follow ye ho na wa hwe ye videos ni bi obode nshira no nye okese kito bi no weso obode nshira papa ebe na ye bi ya we nshira Pastor Mensa Pastor Chei obode ya we nshira mu nyina na onye obi akoma so ade amen etiefo ni aboafo obade ya we nshira mu bibia wasama wo wiasa fa na nyina monka hu se atonement ne braso yes ti desire ma ye bi frase okay ti ya we nshira mu bebre amen na omwa
living house for we are suffering yes na yentimi momode na yemfo nyankopɔ afahyɛ no ɔde ama wiase no a ɔde ama ne ma nye wiase ɔde ama ne ma dia we hu yemɔbɔ amen no atoni ɛma yɛn ɔnim doba ya show mezi adina amen sabre wati asɛm na enwohra mmra wo so amen na nyiva wo spirit wo so body fitumi apam bia ya we ma o favor spirit a betimi de di watamfo so nkonim ya we mo a na timi sum wo so mpa na bɔne bi a watomu a ayye wawurade bi a ɛhyɛwo a wura enye yie no oba de mo no no fo ni padua ho ɔmo no mbie nwosra promfa ma wo bɛda wase se watie mi sabre ya we nhyira ma me na dum doba ya show mezi aso fa bi ndum yɛn amen amen bye 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 bye